Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Ndongeye kubaha ikaze muri rwa rukurikirane rw'ivyigwa byacu bifise icivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Dufise icivugo kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Nababwiye ko tuzokurikiranira hamwe ivyigwa bishika 7 kandi ibyo tuzobirabira hamwe gushika ku mpera yavyo, tubone indunduro ya kino civugo cacu kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Twarabihamwe icigwa ca 3 cavuga ngo kwihana niyo ntango yo kubabarirwa. None tugiye kurabira hamwe icigwa ca 4 kivuga ngo amaraso ya Yesu niyo atwoza ibyaha. Dusenga Imana. Mwami Mana yacu, twagushimiye ko ugira neza kandi uzirikana ubugingo bwacu nuhabwa icubahiro. Waturonkeye Yesu kugira ngo aducungure kandi we niwe mpongano y'ibyaha byacu. Na ntaryo rero duhe gusobanukirwa amaraso yo ko ariyo atweza, uduhe kubitahura mu buryo bwuzuye. Muhemu wawe yera abane natwe atwigishirize kandi aduteze intambwe ku rugero wifuza kutugerako, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amena. Dufise icigwa kitubwira ngo amaraso ya Yesu niyo atwoza ibyaha. Mugenzi uri kurankurikirana ku kiganiro umuco w'isabato, nagomba ndakumenyeshe ko tugiye gusanzura neza Bibiliya kugira ngo turabe neza impamvu amaraso ya Yesu ari ashobora koza ibyaha by'umunyabyaha, wa wundi yateye intambwe yo kwihana kugira ngo ashobore kubabarirwa. Mbega n'ababarirwa yogejwe n'iki? Mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana c'ishengero ry'Abadiventiste munsi w'indwi hari indirimbo ivuga ngo mu bari kwisi ntawe ugororoka nta n'umwe atarabizira ko bogejwe n'amaraso ya Yesu gusa. Mugenzi, Bibiliya igiye kutwereka neza ko amaraso ya Yesu ariyo ashobora kubabarira ariyo ashobora koza umunyabyaha kugira ngo ashobore guhabwa kugororoka kubonerwa muri Kristo Yesu. Imana yacu ihabwa icubahiro. Niyo mpamvu mu gitabo ca mbere ca Yohana igice ni ca mbere ku murongo w'indwi havuga ngo ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose. Imana ihabwa icubahiro. Tamaze kumva amajambo ahambaye Yohana yavuze, dufatanije nayo tukagendera mu muco, tuba turi mu muco w'Imana, kandi amaraso ya Yesu Kristo umugororotsi umwe yapfira ku musaraba Karuvari niyo ngo ashobora kutwoza ibyaha byacu. Niyo mpamvu tujya kurabira hamwe ingingo zihambaye zigaragaza ko ni nta muntu n'umwe ashobora kwirondera kugororoka uretse gusa kuronkeye muri Kristo Yesu. Haleluya! Ni nta muntu n'umwe ashobora kuronka kugororoka uretse gusa akuronkeye muri Kristo Yesu. Kandi mukomeze kuzirikana iki kivugo cyacu kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira. Tuzurabira hamwe ingingo zitandukanye turiko turasesangura dukoresheje Bibiliya. Niyo mpamvu mu gitabo Paulo yandikiye Abaheburayo igice c'9 ku murongo wa 14 Paulo yavuze no majambo ahambaye tugiye gusomera hamwe. Igice c'9 ku murongo wa 14 Bibiliya imbwira ngo mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa, abitewe na mpwemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfa gusa biyivemwo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Imana ihabwa icubahiro cyane. Amaraso ya Kristo Yesu yayandi ngo yatanzwe kubera ko Uhoraho yabikunze ku bwacu kugira ngo dushobore kubabarirwa, kuko ikivugo cyacu kivuga ngo nawe Yesu arashobora kukubabarira, ngo ayo niyo ashobora koza ibyaha byacu, ngo agahindura ingeso zacu, ibikorwa byacu ngo bikagenda neza. Imana ihabwa icubahiro. Ibikorwa byacu bikagenda neza. Niyo mpamvu ni nta muntu ashobora kwibigira ko ashobora kozwa n'ikindi kintu uretse gusa kozwa n'amaraso ya Kristo Yesu. Umunyabyaha yemeye kwihana kandi kugira ngo ahabwe imbabazi z'Imana agashobora gutera intambwe, yemera ko yozwa n'amaraso ya Kristo Yesu, ayo ariyo ashobora kuba ari ibyaha byiwe, kandi bigatuma umugororotsi akemegwa imbere y'Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Nta muntu ashobora kwitunganiriza ibyaha byiwe n'imbaraga ziwe. Ibyaha biraremereye, bisaba ikiguzi kinini. Yesu
yaratanze ubuzima bwiwe ku musaraba kugira ngo adukize. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ikibazo cy'icyaha ni ikibazo kiremereye cyane. Icyaha ni ikibazo kiremereye cyane, ngo nta muntu ashobora kwitunganya, nta munyabyaha ashobora kuronka ukugororoka muri we uretse gusa kwemera Kristo Yesu ko ari umwana w'Imana yatanzwe ku bwiwe, akemera ko ashobora kumubabarira kandi akemera ko imbabazi zihari ku bwiwe, akemera kuzakira. Uwo niwe ashobora gukira. Niyo mpamvu iyo twemeye Yesu ibyaha byacu birahanagurwa. Haleluya! Iyo twemeye Yesu ibyaha byacu birahanagurwa, kandi ibyaha byawe birahanagurwa, n'ibyaha by'uriya birahanagurwa. Ntabwo bizongera kwibuka ukundi, ahubwo birahanagurwa. Gusa icyo usabwa ni kwemera Yesu. Niyo mpamvu ibivyigwa byacu ari urukurikirane. Nutatahura icya mbere ntuzotahura icya kabiri, ntibikunda. Nutatahura icya kabiri ntuzotahura icya gatatu, nutatahura icya gatatu ntuzotahura icya kane. Niyo mpamvu mugenzi umurikirana bisaba ngo ibi byigwa uzobikurikirane neza kugira ngo uzumve neza imbona imvano y'iki kigwa, kugira ngo ushobore kubitahura kugeza ku musozo wabyo. Ntuzoshobora gusobanukirwa neza icyo Imana yagiye iravuga ku ngingo imwe imwe. Umunyabyaha rero mu gihe yemeye Yesu ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, niho ashobora guharirwa ibyaha byiwe, kandi amaraso ya Kristo Yesu arabyohoza bikaba derere. Imana yacu icyubahiro cyane. Niyo mpamvu agakiza ari ingabire y'Imana. Nubwo umunyabyaha yotera intambwe yo kwihana agaca bugufi, kandi akaba agomba kubabarirwa, agomba kumenya neza ko uko kwihana ko atari ubushobozi bwiwe, ahubwo ari ingabire y'Imana yagaragariye muri we. Niyo mpamvu Pawulo yabisobanuye neza mu gitabo cy'Abanyefeso igice cya 2 ku murongo w'8 n'u9. Pawulo yabivuze neza kugira ngo abantu b'Imana ntibagire ibyo birarira cyangwa basange batumbeye inzira itariyo. Mu gitabo cy'Abanyefeso igice cya 2 ku murongo w'8 n'u9, Pawulo avuga ngo ubu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Nabyo nyine ntibyavuye kuri mwebwe, ntibyavuye kuri twebwe, kandi ntibyavuye kuri wewe, ntibyavuye kuri bariya. Ni ingabire y'Imana. Umurongo w'9, ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo ye kugira uwirarira. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu rero nibwo umunyabyaha utera intambwe yo kwihana, ntabwo iyo ngabire ari ingabire yiwe, ekada ni ingabire y'Imana. Ntibyavuye kuri twebwe kugira ngo ye kugira uwirarira. Imana yabidukoreye ku buntu. Icyo usabwa gusa ni ya ngingo twamaze kubona: wemere Yesu, wizere Yesu, kandi ibyaha byawe birahanagurwa ukera nka sheregi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nta muntu ashobora kwigira intungane. Mwibuke neza ko dufise ikigwa kivuga ngo, ikigwa cya 4 cyo tugezeho kivuga ngo amaraso ya Yesu niyo atwoza ibyaha, tukitwa abagororotsi, tukitwa abana b'Imana. Nta muntu ashobora kwigira intungane. Oya, ntibikunda, ntibishoboka ko umuntu ashobora kwigira intungane. Niyo mpamvu mu gitabo Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 23, mu gitabo Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 23, Pawulo avuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Imana tuganire cyane. Mugenzi, ugomba kumenya ko umuntu yakoze icyaha, abantu bose baguye mu cyaha, kandi biba ngombwa ko badashikira ubwiza bw'Imana. Abandanya avuga ngo ku murongo wa 24, abandanya avuga ngo batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana. Abantu batsindanishwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Amaraso ya Yesu yonyine yashobora kukoza ibyaha, ariko kandi nubwo yari yashobora kukoza ibyaha, nta muntu ashobora kuyakorera, nta muntu ashobora kuyatangira ikiguzi. Oya, abantu bose batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Mugenzi, uko gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu nawe uragomba kukwakira, ukemera Yesu akakubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Niyo mpamvu Bibiliya ikomeza ivuga ngo Yesu niwe yaduhaye ako gakiza. Imana ihabwe icyubahiro. Ako gakiza rero turiko turavuga
ayo maraso ya Yesu yoza umunyabyaha kugira ngo ashobore kwakira agakiza kandi ashobore kwitwa umwana w'Imana. Ni Yesu yakaduhaye. Mbega Bibiliya ibivuga ko iki? Mu gitabo ca Tito igice ca 3 ku murongo wa 5 Bibiliya ivuga ngo, mu gitabo ca Tito igice ca 3 ku murongo wa 5 Bibiliya ivuga ngo iradukiza. Imana ihabwa icubahiro. Iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyagwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha muri mpemu yera. Imana ihabwa icubahiro. Mwumve amajambo ateye umunezero muri kicete Paulo yandikiye Tito. Bibiliya ivuze ngo iradukiza itadukirisha ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukuvyagwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha na mpemu yera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro cyane. Uwo yaducunshuburiye ko kubwa Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo dutsindanishizwe n'ubuntu bwayo duce tuba baragwa b'ubugingo budashira, nk'uko ivyizigiro byacu biri. Mwakira ijambo ry'Imana. Sinzi ko aya majambo muriko murayumva, mwebwe muriko murankurikirana. Mugenzi, nagomba ndakubwira ngo zirikana n'amajambo tumaze gusomera hamwe mu gitabo Paulo yandikiye Tito, n'amajambo ahambaye kuri ino ngingo ivuga ngo amaraso ya Yesu niyo atwoza ibyaha. Tumaze kubona neza ko Yesu yadukijije ataruka ibikorwa byacu by'ubugoroka twakoze, ariko kandi ngo nk'uko ubuntu bwayo buri idukirisha ayo maraso, ngo irabiducuncuburirako ngo kugira ngo dutsindanishijwe n'ubuntu bwayo duce tuba baraganwa b'ubugingo budashira, nk'uko ibyizigiro byacu biri. Imana ihabwa icubahiro cyane. Dufite ibyizigiro byo kuba abaraganwa b'ibihe bidashira, ariko kandi abantu bashobora kuzohabwa ibyo ni abantu bemera neza ko amaraso ya Kristo Yesu ari ashobora kuboza ibyaha byabo, ata kintu na kimwe bashoboye gukora, ata bubasha babishizemwo, ata nkomezi zabo, ahubwo gusa basabwa kwizera. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Mbega nawe urasabwa kwizera kugira ngo ushobore guhabwa izo mbabazi? Urasabwa kwizera kugira ngo ayo maraso ya Kristo Yesu ashobore kukoza? Urasabwa kwizera kugira ngo ushobore kuronka ubugingo buhoraho muri wewe? Kugira ngo ushobore kuronka ubugingo buhoraho muri wewe bigusaba kwizera, ukemera ko imbabazi za Kristo Yesu zigaragara ku munyabyaha, kandi umunyabyaha ari we yozwa n'amaraso ya Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Mugenzi uriko urankurikirana, ndagomba ko tutira tujimbirwa ngo twumve ico biri kiratubwira. Ibikorwa byiza ni camwa c'agakiza, sico gituma dukizwa. Ibikorwa byiza ni vyamwa vy'agakiza. Nta muntu ashobora gukora ibikorwa byiza kugira ngo yemerwe n'ijuru, oya. Ahubwo ibikorwa byiza tubikora ko twizeye ko Yesu Kristo umwana w'Imana yadukijije ibyaha byacu, kandi yadukijije urupfu, kandi yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Haruhande y'ibyo tumaze kwizera amaraso yiwe, niho tuja dukora ibikorwa byiza, kuko mu gitabo c'Abanyefeso Paulo yandikiye Abanyefeso muri ca gice ca 2 umurongo w'10 Bibiliya ivuga ngo kuko turi biremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Imana ihabwa icubahiro cyane. Mbega wumva umunyabyaha ashobora gukora ibikorwa ngo yemerwe n'Imana? Oya. Ahubwo dukora ibikorwa byiza kuko turi biremwa bishasha muri Kristo Yesu. Bisigura ngo umuntu amaze kuba ikiremwa gishasha muri Kristo Yesu, yemeye kuvuka ubwa kabiri, kandi akemera ko amaraso ya Kristo Yesu ariyo yoza ibyaha, uwaca akora ibikorwa byiza. Bidasigura ngo ibikorwa byiza akoze nibyo bimuhesha agakiza, oya. Ahubwo ibyo bikorwa byiza ni ivyamwa by'agakiza umuntu yarose akarongeye muri Kristo Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana. Mugenzi uriko urankurikirana, ndagomba ngo ibi bintu ubitahure neza kuko birahambaye. Ibintu nagomba ngo bitahure neza kuko birahambaye, kuko utabitahura neza wosanga uri mu buzimire butandukanye, ukiyumvira ko hari ubundi buryo ushobora gukira, kandi hari ubundi buryo ushobora kuronka imbabazi z'Imana, kandi ukiyumvira ko hari ubundi buryo ushobora kuja mu ijuru ari uko witondeye amategeko y'Imana neza. Oya, ibyo ntibishoboka, ntibikunda. Ahubwo gusa kwitondera amategeko y'Imana ni ivyamwa by'agakiza umuntu yarongeye muri Kristo Yesu, kuko umuntu yabaze kuronka agakiza muri we,
acakora ibikorwa byemerwa n'ijuru kuko aba amaze kuba ikiremwa gishasha muri Kristo Yesu. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Bibiliya rero ntiyigisha ko ibikorwa byiza ata gaciro bifise, oya, ahubwo yerekana ko dukora ibyiza kubera ko twakijijwe, si kugira ngo turonke agakiza. Bibiri nagomba ngo muvyumve neza, Bibiliya ntabwo ivuga ko ibikorwa byiza bidakenewe, oya, ariko kandi Bibiliya yerekana ko dukora ibikorwa byiza kugira ngo dukora ibikorwa byiza kubera ko twarose agakiza. Ntidukora ibikorwa byiza kugira ngo turonke agakiza, oya, ahubwo dukora ibikorwa byiza kuri ako gakiza kagaragariye muri twebwe twamaze kukaronka. Niyo mpamvu dukora ibikorwa byiza. Mugenzi uri kurangurikira, sinzi kuri kurantahura neza, rero kandi ndagomba ngo untahure neza, untege amatwi kandi unyumvire neza, utahure icyo biri kiravuga. Ntabwo ibikorwa byawe byiza bidakenewe ko bikorwa, oya, ariko kandi ibikorwa byiza ugomba gukora, ugomba kubikora kubera ko warose agakiza. Ntabwo ugomba kubikora kugira ngo uhabwe agakiza, oya. Ibikorwa byiza sibyo bituma umuntu aronka agakiza, ahubwo agakiza kaba umuntu aba yarakaronse, yarakijijwe n'amaraso ya Kristo Yesu, hama agaca akora ibikorwa byiza kubera ko ari icyaremwe gishasha. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niyo mpamvu bagenzi, agakiza ni ubuntu bw'Imana. Agakiza ni ubuntu bw'Imana, kakigwa mu kwizera Yesu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Kakigwa mu kwizera nde? Yesu. Agakiza ni ubuntu bw'Imana kandi kakigwa mu kwizera nde? Yesu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Kakigwa mu kwizera. Nibaze ngo hari ubundi buryo uzoshobora kwakira agakiza, nibaze ngo hari ubundi buryo uzoshobora gukora ngo nuko usanzwe ubikora neza mu ngoro y'Imana cyangwa usanzwe uri umuntu yitanga, oya, ibyo ntibizoshoboka. Ariko kandi niwemera kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, niwe uzoshobora kuronka agakiza kakandi kabonerwa muri Kristo Yesu. Kabiri, kakigwa mu kwizera Yesu. Nta bikorwa by'umuntu bishobora gusubirira ikimazi cya Yesu, ntibishoboka, ntibikunda. Hari abantu biyumvira ngo bakora ibikorwa byiza kugira ngo bemerwe n'Imana n'ijuru, oya, ibikorwa byiza ntibishobora gusubirira ikimazi cya Kristo Yesu, ahubwo ibikorwa byiza bigomba kuza inyuma kandi bigatuma umunyabyaha yemeye kwihana, akemera kwiyegurira Yesu, abona ko akwiye gukora ibyo kuko arose imbabazi z'Imana. Ariko kandi umunyabyaha nubwo yakora ibikorwa byiza, ariko kandi akaba atizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, ibyo bikorwa byiza azobirimbukana, ntabwo azokira. Ndagomba ngo unyumve neza uriko urankurikirana. Umunyabyaha nawe yakora ibikorwa byiza atigeze yizera Kristo Yesu ngo amenye neza kandi yemere ko amaraso ya Yesu ariyo ashobora kumwoza ibyaha byiwe, ibyo bikorwa byiza ariko arakora azobirimbukana. Niyo mpamvu umuntu yakijijwe ahinduka akagira ibikorwa byiza biva ku rukundo akunda Yesu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Umuntu yakijijwe rero agira ibikorwa byiza biva ku rukundo akunda Kristo Yesu. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3:23 Bibiliya ivuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo bushasha n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ubugingo bushasha rero bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu, kandi uwo niwe atwoza imyanda y'icyaha, niwe atwoza imyanda y'icyaha kandi agatuma tuba abana b'Imana, agatuma twitwa abana ab'Imana. Niko kandi icyo dusabwa ni kwemera kumwizera, tukemera ko amaraso yiwe ariyo ashobora koza ibyaha. Atakindi kintu umuntu ashobora gukora kugira ngo ashobore kozwa ibyaha. Niwamara kwizera ibyo kandi ukamara kubigenderamwo, nta kabuza uzokira. Imana ihabwe icyubahiro. Nta kabuza uzokira. Ariko kandi niwamara gukingira amaraso ya Kristo Yesu ukayafata nk'atagira ikimazi, by'ukuri ndakubwira ngo ntabwo uzokira. Imana yacu ikugwanire cyane. Ntabwo uzokira, ariko kandi kubw'amaraso yiwe uzokira. Niyo mpamvu amajambo yanditse mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 14 indanzi y'amajambo ivuga ngo uko Kristo yabaye umuntu ngo acungure isi, nuko rero kw'abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ibyo nabo kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa. Ufise ubushobozi bw'urupfu niwe wamugwanizi, kandi ngo arokora abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yose yo kubaho kwabo. Imana yacu ihabwe icyubahiro cyane. Bagenzi,
Yesu yapfuye yamenye amaraso yo ku musaraba i Karuvari kugira ngo ashobore gukiza gucungura twebwe abajakariye urupfu rw'ibyaha, twebwe abajakariye urupfu rw'ibyaha. Mbega nawe Yesu niyo yarakurokoye kandi yakugiriye neza, none mugenzi ntiwemere wizera amaraso yiwe yatanga ku musaraba i Karuvari kandi ushobore gukira. N'ibitaba ibyo ntabwo uzokira, ariko kandi niwizera amaraso ya Kristo Yesu nta kabuza uzokira. Imana yacu ihabwe icubahiro cyane. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaroma, mu gitabo cy'Abaheburayo igice c'9 guhera ku murongo wa 11 tubona amajambo avuga ngo uko amaraso ya Kristo afise ubushobozi bwo koza ibyaha. Amaraso ya Kristo afise ubushobozi bwo koza ibyaha. Dufise ikigwa kivuga ngo amaraso ya Yesu niyo atwoza ibyaha. Amaraso ya Yesu niyo atwoza ibyaha. Ariko Kristo amaze kuza, umuherezi mukuru w'ibyiza bizoza, aca mu ihema rirusha rya rindi kuba irihambaye n'iritunganye rwose, ritakozwe n'intoke, bisobanura ngo ritari hiryo mu byaremwe by'ubu. Kandi amaraso y'impene canke ay'amashuri siyo yamushikanye hera cyane, ariko yashikanywe n'ayiwe maraso rimwe gusa, yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira. Imana ihabwe icubahiro cyane. None amaraso y'impene n'ay'amafizi, ubona umunyota w'inka yiriza icucagiwe, abahumanye ko byeza imibiri agahumanuka. Mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa, abitewe na muhemu ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfagusa biyivemo, kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Imana ihabwe icubahiro cyane. Bamaze kumva n'amajambo ahambaye. Mbega ko amaraso y'imfizi y'impene n'intama byari bihumanye, ariko kandi bigashobora gukiza kweza imitima igahumanuka. Mbega amaraso ya Kristo Yesu atigeze akora icyaha ntashobora kweza imitima igahumanuka kandi imitima yanyu n'ibikorwa byanyu by'imfagusa bikayivamo, kugira ngo mushobore kubona ingene mukorera Imana nzima. Imana ihabwe icubahiro cyane. Mugenzi, nagomba ndakumenyesha ngo amaraso ya Kristo Yesu afise ikimazi gihambaye kandi ashobora gukuraho ibyaha byawe. Niyo mpamvu kuri uno murongo wa 23 Bibiliya imbwira ngo ikimazi gishobora gukuraho ibyaha nuko byari bibereye ko ibigereranyo by'ibyo mu ijuru byozwa n'ibyo bimazi, ariko ibyo mu ijuru ubwabyo bikozwa n'ibimazi biruta ibyo, kuko Kristo atinjiye ahera cyane hakozwe n'intoki ikigereranyo cy'ukuri, ariko yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none aduserukire imbere y'inyonga z'Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Yesu rero aduserukira imbere y'inyonga z'Imana, kandi ntiyashikanyweho no kwitanga kenshi nk'uko umuherezi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka utashe ajanye amaraso atarayiwe. Ariko Yesu wewe yajanye amaraso yiwe kugira ngo adutangire impongano z'ibyaha byacu. Mugenzi, twari ku kiba kivuga ngo amaraso ya Kristo Yesu niyo yoza ibyaha byacu. Tumaze kubona amasomo atandukanye kandi tumaze kubona Bibiliya bidusobanurira neza ko ayo maraso yonyene ari ashobora koza ibyaha byacu, kandi akoza ubwabitinya kwacu, kandi agahindura ibikorwa byacu by'imfagusa tukitwa abana b'Imana. Niyo mpamvu nawe ugomba kuyaha agaciro, kandi hatabaye amaraso ntihashobora kuba guharirwa ibyaha. Imana ihabwe icubahiro cyane. Hatabaye amaraso ntihashobora guharirwa ibyaha. Niyo mpamvu nawe ugomba kwizera amaraso ya Kristo Yesu kugira ngo bikunde hashobore kuba guharirwa ibyaha muri wewe, kandi ibyaha byawe ushobore kubiharirwa, kandi ibyaha byawe ushobore kubibarirwa, byaba iby'ubu cyangwa ibyo mu gihe byakazoza ushobora kubibarirwa, kandi Imana iriteze kubikora. Imana yacu ihabwe icubahiro cyane. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 22 niryo somo ngiye kurangiriza ko kuri wowe uri kurankurikirana. Bibiliya ivuga ngo nk'uko ibyagezwe biri, ibintu ni nka byose byozwa n'amaraso, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Mwakira ijambo ry'Imana. Mugenzi, hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Amaraso ya Kristo Yesu niyo yoza ibyaha byacu, kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Nuko rero nawe ndagusaba ngo wizere amaraso ya Kristo Yesu, kandi niwamara kuyizera niyo azokoza ibyaha byawe byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu,
turagushimiye neza n'urukundo rwawe kandi waje kutwigisha ko amaraso yawe, amaraso ya Kristo Yesu yavire ku musaraba Karuvari ariyo ashobora kweza ibyaha byacu n'uhabwa icubahiro. Uduhe kwizera ayo maraso kandi uduhe kuyaha agaciro uzobakoze mwami. Mwemu wawe yera abandi natwe kandi yaduhe gusobanukirwa ivyo kandi aduhe gucika kuri kamere kugira ngo bikunde twozwe n'amaraso yawe ibyaha byacu, imyanda yacu, kugira ngo bikunde twemerwe n'ijuru uzobakoze mwami. Hezagira abariko baradukurikirana bari kuri uno murongo w'umuco w'isabato, ubahe umugisha kandi ubatahuze ijambo ryawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena.